زمان خوا کرمانجی دعای خوا دکن و اوی ام پاراستن. زاف بیراوان روژا دکم زاف و دلکی من دیشه که روژه ساچون. فرد سرمان دهاتنا نو مال ما حیات ما دا هرگاه گوتن عشیر باب عشیریه ایجان باب خو دپرسی و آب خو مگو چه بجا عشیر باب بیم ملاتکن ام هف هزاف ناز بکن ام کلتورا هف را میشاب بکن و ناسیامه تکلین مه هزاف هبم ام بخوا دین خو کلتورای خو رامون شتانتون خو عرفات خو خواهی نکن کس نکاره به اکی بکن ام پی گلی قلباوی خودشون هرکی قلباوی بجینی مهینه کرانا نه لیستک نه بزامبیا نه دیروک نه چیروک گرجستان یک جوان ولاتانه کو به درجه سالان ج کردان را بویا وارگه کردین کو 200 سال حجدان ده هجمار روان به چند هزاره که تینه هجمارتن جبر سدمن سیاسی اولی و جواکی هر کوچو زده تر بو استاتستیکن فرمی دیار تکن کو جارا داوی سرجماریا کردان د دما یکتیا سوویت دهاتیه کرن لگوری سرجماریا سال 1989 لگرجستان بهتری 33000 کرد جیانا خو بردوام دکرن peoples, Kurds, Greeks, Russians, Azeris, Armenians who lives in Georgia. لگوری دانین کردان اف رقم بهتری 40000 کسیه. روزنامه‌گر پریسکی محوی یک جوان کردانه کو لسر نفوسا فرمی بگازنجه. لگوری محوی دستلاتداران هر دم هجمارا کردان 3-4 قات کم نفساندنه. پشتی هلوشینا سوویتا سوسیالیست و هاتنا دستلاتداریه که نو کامباغیا ترکسریا کردان زده ترد که. پشتی هلوشاندن سوویتی به روش خراب آبوری سیاسی کوملایتی یا جواکی ملت بچوک مجبور بون که منت هوا مجبور بون گرجستان درکون چمکی حکومت که نویا ملت چی و ناسیونالیست هات و اشکره اسا خویا کر که خلق نه گرج بن میوانن وی والاتی گلک ترساویه که رابون و درکتن چون والات دولت اروپا روجاوا و پرانیا ازدیا جور درکتن چون روسیای جیبون. سال 2008 ریا پولونیای جهمولاتین گرجستان را ودبه و اف یک کوچبریا کردان زده ترد که. پیرو خواندن رژیم سوسیالیست لگرجستان جاره کدن سرجماری چدبه. لگوری سرجماری سال 2002 هجمار کردن گرجستان با آوای که فرمی ج 22000 کسان پیکته. لگوری پیردیما جاره یکمین سرجماری کردان د سردما امپراتوریا روسان ده چدبه. جارا یکمین سرجمار چه بو لگوری استاتستیکا دولتی سردم روسیا قیصری داویا 100 سال 19 سال 1800 تشتک بو وی چاخی سرجمار چه بو او بلگه نامه بردست مجهنه ناو دا ازدی و کرد جاو جدات نویساندن و چند هزار نفوسیوان نزیده پشتی وی سرجمار وقت سوویتی دا چه بونه وقتی دی حکومت سوویتی چه بو وی چاخی جی هنده جار ازدی و کرد وک دو ملت جاو جدات نویساندن هنده جار جی توایت نویساندن چقدر سکولاریزم
پێش دا دەچوو نێزیکی هەف دکردن لێ پرسا wê serjimara dawiyê wextê Sovyêtê de sala 1989 salê çêbûye. Heva dimdim Erebîşe nivîsiye. Pîrdîma yek ji wan kesan e ku di nava civaka Kurdên Gurcistanê de xwedî qedr û qîmeteke berbiçav e. Ew bixwe rojlatnas û zanayekî ol û dîroka Kurdên Êzdiyan e. Sala 1978 li Tbilîsa Gurcistanê ji dayîk bûye. Li gorî ku dibêje bav û bapîrên wî ji gundê Heceliya Wanê ji ber zilm û zorê berê xwe dane Kafkasyayê û li Gurcistanê bicih bûne. Hamîdiyê gelek zirareke mezin da Êzdiya û Ermeniya. Êzdî jî ketine ber vê pêlê û sala 1914 Êzdiyên Wanê serkariya Cangîr Axa yê ku Rêxetîb Axa yê ku ji qeza ava reş û qeza bêrgiriyê niha dibêjin Muradiye mecbûr bû berê xwe bide Rûsyayê derkeve ji wê derê. Çimkî wî çaxî Cewdet Paşa hebû wî gelek kîna Êzdiya girtibû û Cangîr Axa tevî şêwirdarê xwe Pîrzade şêwra xwe kirin û gotin ku em derbasî aliyê Rûsyayê bin. Çavşînê me xilas ke. Wisa digotin Rûsara çavşîn. û çarda derbas bûn. Gurcistan welatekî qedîm û dîrokî li ser erdnîgariya Kafkasyayê. Navê fermî yê vê kevnekomara Sovyeta Sosyalîst Cumhuriyeta Gurcistanê ye. Gurcistan ji hêla Rûsya, Azerbaycan, Ermenistan, Tirkiye û Behra Reş ve hatiye çeperkirin. Li vî welatê ku ji hêla aboriyê ve zêde nexurte, bi dehan kêmnetew jiyana xwe berdewam dikin. Nüfusa Gurcistanê nêzîkî 4 milyon û 500 hezar kesî ye. Paytexta vê welatî Tbilîs e û nüfusa wê milyonek û 500 hezar kes e. Bi gotineke din îro ji sê nişteciyên Gurcistanê kesek li Tbilîsê dijî. Batum, Telavî û Rustavî piştî Tbilîsa paytext çend bajarên girîng ên Gurcistanê ne. Heli სულისკვეთები, heli შემართები და სიყვარული თავსდაწევილი სამშობლოზე. ეს არის ადამიანი, რომელსაც მართლაც სურს, რომ ჩვენი სამშობლო კონდეს, ჩვენი ენა არ შევინარჩუნო და არასოდეს. Civaka Kurdên Gurcistanê civakeke çalak, bîrewer û kurdperwer e. Ziman, ol, edebiyat, çand, erf û adetên bav û kalan ji bo wan nîşaneya hebûnê ye. Hefte tunê ku çalakiyên cûr be cûr amade nekin. Zimanê van çalakî û xebatan, ji bilî Kurdî, Rûsî û Gurçkî ye. Kafkasyan House, ango mala Kafkasyayê, yek ji wan dezgahan e ku Kurd gelek caran çalakî, panel û semînerên xwe li wir li dar dixin. Çalakiya îro li ser danasîna kitêba şaîra Kurd Zîna Cevoyevayê ye. Dane alem hajwe heye, wextê da heftê da millet hûn dikine bîra xwe şîvî we dikin, pelbanda hergav nifir Husêyn bikin, bira nifirê we bigîjê, gorê da rahetiyê nedî. Heva rojnama mala Êzdiya ye, navê wê bi Rûsî Novî Vzglad. Kurmancî dibêjin nêrîna nû û piranî bi zimanê Rûsî derdikeve mehane lê pelek kurmancî derdê. Çimkî cemeta me li vir bê zêdetir Rûsî dixwîne lê şert bû me pelek kurmancî dexist. Eva helbestvanê me bi nav û deng fêrîkê û siv besa wî têkirinê helbestên wî ne. Nivîskarê me Emerîkê serdaran besa wî dikin, Erebê Şemo, Şikoyê Hesen, Ezîzê Îsko, Tiharê Biro, hem jî em helbest û nivîsandinê wan wergerandî Rûsî didin vê rojnamê de û miletên ku Rûsî dixwînin, Gurc jî hene Rûsî dixwînin, Rûs jî, Ukrayn jî ev rojnama me dixwînin û kultûra me nas dikin vê yekê.
پیردیما خودی کتابا ازدین سرحده کو بحثا دیروکا برو قبیله آنگو ایلو عشیرین کردین ازدین لباشور کافکاسیایی که. لگوری پیردیما یکم جار کرد تاوی داگرکرین عرب درباسی گرجستان و کافکاسیای ایروین بونه و هبون آوان دگیجه 1200 سال بریان ها. کمکرن و نویساندن حاجی جندی و امینی عبدال. ردکتور برپرسیار جاسم جلیل. اول لاتینیا سوویتیه بومه چه کربون. اول ورنویسی اپوسا کلک سلیمین کرو کلکه اول. سال 1936. لگوری دیما کرد د دستلاتداری گرجستان 100 سال 80 ده خودی رول و گرینگیه که بر بچاون. آویا که گشتی وک چافکانین عربی و فارسی گرجی و ارمنی دویژن کرد جارا یکمین گرجستان سردما داگر کرنا گرجستانش آلین عرب و تین خویا کرن وقت امیر تبلیس مروان هات و الفر داگر کر و وک امیر تبلیس آلی خلیفه عمویه هاتی بو دست نشان کرن. پشترا ادی وقتا باسا کردان تکرن الگوری چافکانین ارمنیان و گرجان دولت شدادیان و روادیان هبیا مرگه شدادیا و روادیال سر عرض کافکاسیایی یعنی آنی گنجه و دوین او نوان دیوان بون پشتی خراب بون آوان دولتا یعنی میرکی بون میردشین بون بشک هندا بو بشک کردان. دست سال 12 ده پشتی هلوشینا میرگاه شدادیان کل سر آخا آذربایجان و ارمنستان ایروین بویه چند مالباتین کردان در باسی گرجستان دون. دین خریستیانی قبول دکن و دکون بن خدمتا پادشاه گرجستان. دو زاروکین کردین وان مالباتان که کرن سارکیس بونه سرلشکریا پادشاهیا گرجستان دکن. چند مالبات جی در باسی بیالی بون خدمتا دولتا گرجستان کرن. وی چاخی ملیک گرجستان بناو گیورگی بو و کجاوی پشتی مرنا باو خوا سر کرسی رونشت سر تخت پاشاتیه دگوتنی دا تمارا او سروک لشکری وی دو برای کرد بون اصل خدا دهات بیروان کو او اصل وان کرمانجه لی بخوا بزمان و تشتی دی ببون گرجی لی آلی دینی و وان هی بری بهاتانا گرجستان دین ارمنیا قبول کربو یعنی خاچ پارستیا برنگ ارمنی پشترا نای خویا کرن پیوندین وان دو ملتان جنیوکا سالن هفته حتی دسپیکا سالن نودی دو 25-30 سالن داویده کردن گرجستانه دواره روشنبیریه ده کارن گلک هجا کرن. دوان سالان ده در رادیو افرمیا گرجستان ده بشه کردی و بو. سازی و دزگه پیشهی هاتن آوا کرن. کومن موزیک، گووند و شانوی نتنل گرجستانه هر و حال ارمنستان و کازاکستان درکتن سردکه و گل کرد جوشاندن. کومک کوان سالان کاروبار شانوگری دمشاندن به حسرت و کسر وان روزان ببیرتینن. سالی بوم 2000 که من هبون یا هر رو ام شمی سی جاره ام دچون اوه هیم بونه اگه ام بخونه هیم بن زارو که خواستم مخایده کر علی حالا کس ند اوه خلق جینار در دور گفتم به شرمه جمعی تو چا بوکا کلاش رابه سر اوه شرم عیبه خواستم من جی لیلو وانات گفت نه لیمی ببینم وی چا به باش به وی رند به او چه خواستم بجوان سالای دیا که مهم بود یا چه بیرامون پر باش چه جارا یک امین ام در کتن
او ما کلوبا ما که خلق برافته با که تئاتر نشان جه سیست کسب سیست مری لید یک امینا که نشان کردن از نظام 1000 مری هاتن سر هف رونشته بون عرضه رونشته بون امجی گشک سکنی نه درتسن همه چا دارین چا خبرن حقا کس سر مگره بنره چا تی بیرام نا که از مرز دوگوت راحت نرتسن و هموتش باش به چا از درکتم سرده که منو 1000 کس ندید بچه هم تشتک نهاته خانه منی دی لیست او دل من دیشه که روزی ساچون هم هر جار ما گرمایی که ساد دا خلقه مش خلقه جی گرمایی دستاند که اونا دادن از تئاتر ما دادیدن اونا سا شاده بون باشه تئاتر کینگ خلاص بو هم درد کت مجلی خود کرد هم درد کت او خلق بلا نده بون کمبر کرمانجی رخ برجینی یا مخاشم چورامت یا کنجی خاشم خود کش در تئاتر ما هات اساس کردن سال 1979 بازار تلویزیون چند ماه دست بگم چاق باشه دست بگم نام تئاتر نه حالا هیچ نبود استودیو بود باشه چاق ما دست حاضر کرد تئاتر خو یا سنجوقی زاخد من یا بری اول ما لیست او لیست کام یا اولن باشه که جماعت نام تئاتر ما کردن نام جماعت تئاتر کردی مقداری وان باشه وان سالا ما لیست گل اسپکتاکل لیست سوزی خبری سنجوقی زاخد دمیر یا خاصی جینار زاریناجیا خجه سیابند باشه دیسا چند هفجی میسر دا زنده کرد یکیتیا جوانên Kurdên Gurcistanê yek ji wan dezgehane ku ev çend salin bi proje, çalakî û organîzasyonan re radibe. Rojên Çanda Kurdî, têkilîsaziya ciwanên Kurdên seranserê dinyayê û parastin û pêşxistina çand, ziman û hunera Kurdî arman cawana sereke ye. Xebata ciwanên Kurd sala 1957 bi pêşengiya Keremê Anqosî dest pê dike. Ciwanên îro şopînerên wan salan in. Союз курдской молодежи был основан ровно 3 года назад, в марте месяце. Yeketiya ciwanên Kurdên Gurcistanê ev çend salin ku karobarên xwe berdewam dike. Armanca me ew e ku ne tenê li Gurcistanê, her wiha seranserê dinyayê têkeliyên me bi ciwanên Kurdan rahebe. Dezgeha me ji bo vê yekê hem li Gurcistan hem li Kurdistanê hem jî Ewropayê li ser yeketiya entegrasyona ciwanên Kurdan kar dike. Ji bo me parastin û pêşxistina çand û hunera Kurdî mîna nan û avê giring e. Ji bo em divî warî de bi ser kevîn, me heta niha gelek proje û çalakî li dar xistine û em ê li rojên bê de dîsan li der bixin. Her sal em rojên çanda Kurdî amade dike. Также мы проводим проекты, мы пишем проекты. Ez endamê yek cecalên Kurdî Kurdistanê me çawa serokê endamê got û bûne mêvanê rojên çanda kultura Kurdistanê. Ew rojê çandê em dî çend sala derbas dikin. Îsal rojê çandê em dereqa radyoya Kurdî, dereqa tîatrê Kurdî û dereqa ansamblê Kurdî em dipeyvin me xeber dida dereqa wî me çand derbas dikir. Radyo Kurdî îsal Kurdistanê bû 35 sal dereqa wî da. Îsa yektiya me gelek projekt çêkiriye. Em dereqa kultura, dereqa millet da, dereqa siyasetê em gelek dixewetin. Ew rojê kulturê jî û beşdarê wî yabûn, ew rojê kulturê me derbas kir. Dereqa tîatrê mixabinakî dî tîatr Kurdistanê tune, tîatrê xeweta xwe 13 sal kir û we gelek şikir û gelek we dît tişt dereqa van çandekî jî me derbas kir.
رادیویا کوردیا تبلیسê her dem bûye rûmeta Kurdên Gurcistanê. Beşê Kurdî yê Radyoya Dewleta Gurcistanê 29 îlona 1978 dest bi weşanê dike. Ev 35 salin ku Radyoya Tbilîsê dibe mêvanê dilê Kurdên Kafkasyayê. Niha gudariya deng û besê hewtekê bikin. Çaw hata helamkirinê di Parlamenta Kurdistanê de lênerandina guhastinanan yek û Axirê sala 1978 hikûmetê qerarek derxist ji wekî çipê Radyo Gurcistanê Dewletê bi zimanê Kurdî jî çend deqa bername belakin. û ji bûna destpêkuna radyoyê çetinayî ew bû wekî kadrê me tune bûn. Wênesaz Anton Mirzoyev mala xwe hem wekî pêşengeh hem jî wekî cihê xebata nîgarkêşiyê bikartîne. Li her aliyê malê mirov rastî reng û nexşên kurdewarî tê. Mirzoyev tevî ku tablo û portreyên gelek rewşenbîrên Kurdan çêkirine, her wiha klasikên zargotin û edebiyata Kurdî jî nexşandine û ji nifşên nû re heştine. Min tiştê Gurca fehm nedikir. Dilê min da nerûdist. Ay kultura Gurca, kultura min fehm dikir, hez dikir. Yêwan lê min ya xwe ya Kurmanca ya Kurda min zaf hez dikir. Ev û pirû dilê min da pirû rûniştibû. û nema jî biçûktê de hema min tiştê êzdiya çê dikir. Şiklê êzdiya, kompozisyê êzdiya çê dikir. Mala êzdiyan sazî û dezgeheke gelek giring e ji bo êzdiyên Gurcistanê. Ev mala li navenda Tbilîsê bûye navenda şêwra olka êzdayetiyê. Di mala êzdiyan de hem li ser ciwanan hem li ser jinan kar û xebatên giring têne kirin. Yek ji çalakiyên vê saziyê hînkirina zimanê kurmancî û fêrkirina qewl û beytên êzdayetiyê ne. Her zimanek, her dînek û her milletek zengînî û dewlemendiya dinyayê ye. Her yek ji wan goleke nava dinyayê de ne? Îrol bajarê Tbilîsê çend goristanên Kurdên êzdî hene. Gorên êzdiyên Kafkasyayê naşibin gorên êzdiyên Kurdistanê. Wêne û rîtwelên ku meriv li ser gorên êzdiyên Gurcistanê dibîne, li ser gorên êzdiyên Serhedê xuya nabin. Güleceğim.